Sa webinara održanog u veljači, video pozivnica gospodina Brera na našoj stranici YouTube-a, izdvajam sljedeće slajdove. Ovo je prvi. Naslov je jednostavan. Voluminozu neodređuje sudbina. Vi sami možete utjecati na probavljivost NDF-a, koja je mjera procjene vlaknine i njezine probavljivosti, to jest dostupnosti ili nedostupnosti za vaše krave. Vi sami možete utjecati vremenom košnje, visinom košnje, dužinom sječke. Konkretno na ovom slajdu gledamo dugo ili kratko sječkana. Nosi 2 kg mlijeka više ili manje. Na primjer, 44 litre ćemo imati ako je starija sjenaža, kraće sječkana, ali ne 46 ako je mlada i kratko sječkana. 42 litre ako je starija i sa dužom sječkom. Znakovi opasnosti, isto na ovom slajdu, zapravo kažu da za prekasno spremanu sjenažu krave trebaju 16% više vremena, za pojeden i 10% manje te mase. Jer jednostavno dnevno jedu sad duže, a unose manje. Više stotina analiza sjenaža iz Njemačke su potvrdile gornje riječi. U Hrvatskoj se susrećemo sa puno sličnih analiza, čast izuzecima. Nemojte biti zgroženi ovim slajdom, ali rijeđi izmet krava označava da ste spremili obrok sa probavljivim NDF-om, dok neprobavljivi koči ili ti brem za konzumaciju. Pogledajte izmete svojih krava. Ideja je u biti u ovo vrijeme skupih komponenti da se voluminozom nadoknadi ono što krava ne može dobiti s mjesom. Međutim, kapacitet burega krave to ograničava kratkoročno. Problem skupih komponenti ne možemo riješiti lošom voluminozom, ali možemo planirati kratkoročno i dugoročno i pripremiti dobru, poticajnu. Prikaz je ovo mlade biljne stanice na lijevo ili stare sa ovim crvenim znakom desno. Stjenku mlade biljke mikroorganizmi burega lakše prolaze da bi koristili biljna hranjiva. Što se tiče prvog otkosa i drugog otkosa 2021. u Njemačkoj su slabiji po hranjivima i vlaknastiji nego oni iz 2020. Što to zapravo znači? Znači da imamo sjenaže od 5,2 do 6,2 megađula neto energije za mlijeko. I Njemci imaju problema. Zapravo, što učiniti? Osim gore navedenog, znači i ranije, i kraće, i višlje kositi od zemlje, bakterije burega trebaju i trude se doći do hranjiva, probijajući biljnu stjenku, ali im je pomoć dobrodošla. Bilo kroz žive kvase ili rumivital, djelatnu tvari Schaumana, koja još bolje buši tvrdu stjenku do blaga hranjiva biljne stanice. Vi odlučujete koju ćete masu silirati. To je jednostavno tako. I procjena pravovremenog skidanja mase sa polja je jednostavna. Određuje se šećer ili količina šećera u biljnoj masi pomoću refraktometra. Kada je biljka još uvijek mlada, tada trebamo i kositi. Naravno da postoji poseban sortiment trava koje mogu biti još više šećerne, pa treba i tu pripaziti. A Schaumann Bon Silage program silažnih dodataka pruža prilagođeni inokulant za izmjerenu situaciju. Tako se i sa programom koji koristi Schaumann u Njemačkoj izražavaju i troškovi u eurima, u eurocentima, to jest kroz količinu mlijeka dobivenu kroz silaže, pa tako u ovom primjeru kukuruzna silaža sa 7 megađula NL i skoro 40% škroba i sjenaža sa 20% proteina i 6,27 megađula neto energije laktacije donosi po voluminozi više od 6000 kg. Ovaj slajd je sladak, ja ga nisam mogla izbaciti.
Ekonomičnost zahtijeva topu voluminozu. I piše hvala. Ko će drugi procijeniti nego ova slatka? Međutim, na kraju ipak moram završiti s ovim zadnjim slajdom koji pokazuje kroz program Know-how kako pronaći rezerve u ovoj situaciji. I potvrđuje još jedanput da voluminoza ili drugim imenom osnovna hrana je zapravo osnova za uspjeh ili neuspjeh. Srdačno vas pozdravljam. Sretno u daljnjoj proizvodnji.